Sebelokhele ngomlilo-ke isonto lika-Pastor Mboro khona-ke laphana-ke endaweni yaseKatlehong-ke. Uzokhumbula ukuthi-ke kwatrenda kakhulu kwividiyo izolo-ke ngey'thuba zantambama lapho-ke khona-ke uPastor Mboroko beyolanda-ke abazukulwana ababili akholwa ukuthi abakhe nendodana yakhe kanye-ke nawo nogada bakhe bephethe-ke ibhamu kanye nakucelemba-ke ucelemba-ke buphethwe uyena-ke laphana-ke umfundisi-ke uMboro-ke. Ngenxa yaso-ke laphana-ke isizathu-ke sokuthi-ke kubangwa-ke zona-ke izingane ey'mbili-ke efunda ugrade RR-ke kanye nenye-ke efunda ugrade 2. Emva kwalokho-ke ngemva kokuthi uqhubeke lowo mbango wezingane-ke kube ke kugcina-ke sekuboshwa-ke yena-ke umfundisi uMboro kwaphinde-ke kwaboshwa-ke kanye-ke nogogo-ke wezingane-ke ngasesayidini likamama-ke njengoba kuqhubeka nje umbango walezi zingane zombili-ke. Njengamanje-ke amalungu omphakathi kadinwa ganunwabu athi-ke akukhishwe-ke ejele-ke ugogo-ke wezingane-ke kuyekwe-ke yena-ke umfundisi uMboro-ke khona-ke ejele-ke. Amalungu omphakathi kadinile kulona-ke isonto laMboro-ke alishisa-ke ngomlilo nje ulibuka njengamanje la isithombe sakho liyangqongqa lonke. Ungene ngesankahlo umfundisi uMboro nabesilisa ababili beyolanda iy'ngane esikoleni iMadidiso Primary School. Lezi ngane beyozilanda ey'mbili zabafana-ke enye befunda ugrade RR kanye nebefunda ugrade 2. Kubika ukuthi-ke abazukulu bakhe laba uMboro. Evidweni ephostwe ey'nkundleni zokuxhumana lapho-ke umfundisi uMboro echaza khona ngokwenzekile-ke. Umfundisi uMboro uyakuveza ukuthi-ke angeke aze avume-ke ukuthi-ke axhashazwe kuthiwa akakhokhe isondlo sezingane unina wazo sengasekho emhlabeni. Uphinda asho futhi nokusho ukuthi-ke kwayilo nina walezi ngane washo ona-ke wangcwatshwa uyena uMboro. Eqhubeka uMboro ekhuluma kwevidiyo ey'nkundleni zokuxhumana uthi kwaleli bhokisi le-casket ke elangcwaba lonina wengane ngo-April-ke lakhishwa imina umfundisi uMboro. Manje umndeni kamakoti wendodana wami usufuna ukungihlukumeza uthi angiqhubeke ngikhokhele imali yesondlo ngiyondla wona lo mndeni. Angeke ngikuvume mina lokho. Mina ngizokwenza isiqiniseko sokuthi-ke ngiyazithatha iy'ngane lezi-ke ngizigcina ngakumina ngizondlela mina. Angizokhipha mina imali ngondle umndeni wakamakoti kandodana. They claim maintenance from me. I must give them money to maintain these children. They took their children, they can't even support them, they want money under them Mboro. Eqhubeka-ke chaza ubaba uMboro uyaveza nokuthi indodana yakhe iye yalimala-ke kusona futhi-ke lesi sigameko. Siko Matsidiso, Kema Mistreso, Webster, Mrs. Webster, mobilize the teachers. This is the man who is my son. He has children. I even helped Batuba to bury that woman. Casket eba mupatileng kayona kicheleta mupon. The toilets imole nilicheleta mupon. This is how they thank him. They attacked him and they destroyed him. And look what they have done Kokoloing. They threw stones, destroying, attacking. This is what Department of Education-ke eGauteng isigxeke kakhulu isenzo esenziwe umfundisi uMboro sokuthi-ke angene ngesankahlo ngaphakathi kwesikole-ke ayothatha-ke izingane-ke ngaphandle kwemvume-ke yothisha-ke. Department-ke iphinde yakuveza ukuthi-ke bekukhona impela umbango wecustody, umbango-ke ukuthi-ke iy'ngane kumele zihlale nobani njengoba-ke unina wezingane eseshonile. I-department iyaveza ukuthi-ke kwafika esikoleni-ke ugogo wabazukulwana-ke oqhamuka ngasesayidini likamama lapho esho khona ukuthi-ke iy'ngane akumele bazivumele ukuthi
ziphume kumbe zithathwe uyise wazo ke ngoba akazithathi ngokwemvume futhi akayithathi ke ngendlela efanele. Kuvela kule statement ke futhi ukuthi ke yikho ke isikole ke sike sathatha savalela izingane ngaphakathi emagcekeni esikole, sangazivumela ukuthi ke ziphume nomfundisi uMbhoro, njengoba ke kukholakala ke ukuthi ke akumela ngabe ke izingane ke zihlala kuyena, kufanele ngabe zihlala emzini lapho ke khona ke umama wazo akhulela khona ke. Isona sizathu ke lesike sesigcine sesenza ke umfundisi uMbhoro ukuthi ke angene nobhushu ke ayozilanda izingane ngenkani esikoleni ngaphandle ke kwemvume yabo ke othisha ke basematsidiso ke primary school.